mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika wa dud min sautik. Inna angka rol aswati la sautul Ya, benar. Ila sautul hamir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Iya, bacanya bawah bacanya. Apa namanya? Baca bawahnya. Bila telah benar semua syukur lancar lulus. Bila terpaksanya belum lancar tetapi benar semuanya, bisa diluluskan juga insya Allah. Setelah tadarus beberapa juz akan lancar sendiri. Khusus bacaan ikhfa bila sekiranya belum menguasai
kuasai betul, boleh diluluskan pula. Insya Allah akan bisa dikuasai sambil dibimbing dalam bertadarus. Pelajaran ilmu tajwid diberikan setelah bacaan santri lancar dan benar semuanya. Iya, akan Nahla pindah ke Al-Qur'an. Selamat ya anak ya, pinter, masya Allah, hebat, bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Nih usahakan Allah ini Al-Qur'an ini. Baca surah Al-Baqarah nih, coba tes nih Al-Baqarah, coba bisa nggak? Coba tes Al-Baqarah ya. Ini Al-Baqarah nih. Al-Baqarah dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah. Nih Al-Fatihahnya, coba tes Al-Fatihahnya ya. Ini bagus bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nih alif lam coba tes. Alif lam Al-Baqarah ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ada kemarin. Iya, lupa ya. Ayo. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bisa Kak. Terus wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bisa. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iya, cukup segitu dulu ya. Shadaqallahul azim. Iya. Ya. Udah Al-Qur'an ini anak Abi. Masya Allah, hebat banget sih. Masya Allah. Barakallah.